Reka tubasuhuze inshuti bakunze mukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Amakuru mashya agezweho kuri uyu wa kabiri tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2026 nuko biri kuvugwa ko Lieutenant Colonel Willy Ngoma wari umuvugizi w'ihuriro rya FCM 23 bivugwa ko yarasiwe mu gitero cya drone cy'ingabo za Congo FARDC mu gace ka Rubaya. Bamwe mu bari ku ruhande rwa leta ya Congo baremeza ko Willy Ngoma yarashwe mu masaha y'igicuku ashyira isa 9 z'ijoro n'iminota 42 hafi y'umurima munini wo witwaga YISHWE. Kugeza ubu ariko ntacyo ihuriro AFCM 23 riratangaza ngo rivuge kuri aya makuru. Icyakora Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki waryo, yatangaje ko agace ka Rubaya kibasiwe n'ibitero bya drone kimwe n'agace ka Kalehe. Yanditse ku rubuga rwa X uru rwahoze ari Twitter ko mu masaha ya saa 8:43 z'ijoro drone z'ingabo za Congo zarashe zidatoranye Rubaya mu bice bituwe bikica abasivile b'inzirakarengane. Ati iki gikorwa kibi kigize icyaha kibasira kiremwa muntu n'icyaha cy'intambara. Amakuru yizewe ikinyamakuru Museke cyatangaje kivuga ko cyamenye nuko Lieutenant Willy Ngoma yarashwe ngo agahita apfa. Willy Ngoma uyu yamamaye cyane ubwo M23 yatangizaga imirwano mu mwaka wa 2021 yagiye agaragara yerekana intwaro zafashwe n'abasirikare ba Congo bafatiwe mu mirwano ndetse anavuga ahantu hafashwe. Uyu mugabo yagezwe amajanja kenshi ubwo FCM 23 yafataga Uvira mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize wa 2025 nabwo ingabo za leta ya Congo zikaba zari zamubitse ko yarashwe na drone gusa nyuma akaza kugaragaza ko hari. Willy Ngoma yongeye kuvugwa cyane ashushubikanya abacancuro b'abazungu bari birundiye mu mujyi wa Goma bakaza gusohokamo basebye banyuze mu Rwanda. Urupfu rwe rwaba ari inyundo ikubiswe mu mutwe wa AFCM 23 bitewe n'umuhate no kwiyemeza Lieutenant Colonel Willy Ngoma yagiye agaragaza muri iyi myaka ine intambara imaze. Intambara ziri muri Congo zafashe indi sura nyuma y'uko Congo izanye abacancuro b'abanyamerika bo muri Blackwater. Ibitero bya drone kandi byagiye byibasira ibice birimo Minembwe, Kalehe ndetse ubu bimeze nabi i Rubaya. Ibi biraba mu gihe Angola yasabye agahenge ko guhagarika imirwano ariko ahubwo ikaba aribwo yakajije umurego. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya Diaspora, i Kigali.